Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Hoy, mina po ang programang Mamiadalan Bangkanitang mirinan lang upayang makibalo at maramdam na swala ring memalen. Ano pa ta? Dakal po, bisa sabihan balen, Bangkanitang opo. Reta pong balitang balita, kaya ni katamo balo yun, maulagay ta. Ano pa ta? Dapat balo mo, nano ngatin. Kaya po miyaliwang happenings, mga santing local products, gelingang Kapampangan, shoutout na magaling nga Kapampangan at pamanyulong po kening kulturang Kapampangan. Opo, pakibaluan nyo po oras po ayun niya, makatutok kayo po kayong programa na ning CLTV 36. Nano ba ta? Miluklukla naman po at akatalamita tala, renga sugeng kapanibalan. Kening national, rening national official. Angga mo naman po rening pamuntok ning syudad o munisipyo, angga king barangay. Kumusta ko po kabalen? Live ke po simulcast King TV, ang yaman po kening katamong social media, streaming, keng kasalungsungan ka ba rin, o rin na rin papa-shoutout kaya katamo. Si-share de pa rin kaya katamong talatuki. Uling, Paulo G, nga rin kaya katamong talatuki. Ay, kasi kanay nguran. Opo, ay, ini pong kabukas. Ang yaman po yung kaya kayong talasuyo kabalen. Mag-obserbata mo po na nung makananya po kasikan. Ini pong bagyong Egay. Super typhoon na po yung classification na kabalen. At makatapila na pong beses may landfall kaya ni pong area na ning Northern Luzon. It's 26 of July. Ngayon po, kumusta kayo kabalen? Pisabihan tayo po itang bagyayan. Throwback ta mo pa po. Kareng maulagang kasalisayan. Amenga palyari ngayon pong bulan na ning July. Balo yu po kabalen. Nung kapila niya po talakad ing metong po kareng peka makabang tete keni ke katamo bangsaw. Ita pong ausan ra pong San Juanico Bridge keng Samar Leyte. Anya pong July 2 ita 1973. Atin niya pong kaba 2.16 kilometer extension po nining usandang Pan-Philippine Highway. Ausan ra pong Maharlika Highway. At ini pong project ini panahon pong Presidente Marcos at tutuna magkano yan mo kanita ginastos yan rin kaya katamong kabalen $21.9 million bridge and it was constructed by Construction and Development Corporation of Philippines and now Philippine National Construction Corporation. At ngayon mo namang aldo ngayon ating malungkot na balita. Arvin, may malungkot na balita. Rening kaya katamong taladuki, yung mga sumusubaybay ho sa amin, eto hot, mapapapaskil na kay social media, nano Paulo G, kaya pong industriya na ning showbiz, mo kay showbiz kabalen, uling kilalaya mo naman pong ining hausandang kay, komedyante mo pin atin yan laman, rening kayang content, satirist nga ra. Yung pong popular impersonator, opo, Willie Nepomuceno Kabalen, king edad 75 years old, ngayon pong aldo na ning July 26. O ita, miyang ubiyaya po. Makiramela po,
Rening kaya katamong kabalen, reni pong apa mienang tula, kasi, kaya pong pisasabihan na entertainment, dakala po rening kapampangan, asumo naman po kayong showbiz industry kabalen. At malamang, at alok yan dyan mo naman po yung karera ng Willie Nepomuceno. Kabalen, pakibaluan mo, luguran mo, ing nano, namnaman mo namang masalese, ing amanong siswan. Ikang talatukiming ening bisang makiramdam, tala awat ne, detang managalog choy-choy, Pota sabihan da, tatapos tala retang managalog at burida yung pakintin dyan yung kaya katamong amano. Keni po, atanang managalog ko, na sigurong mga pampangan ko, Pwede ho kayong makisali ho dito. Malyari ko pong makyabe kaya kaya katamo pong programa. Baka nitang mababiyasa lang, Franz? Josh? Ini po yung kaya katamong segment, ing amano. Pakiramdaman tayo pong masalese ini, kabalen. Mababiyasa niya naman ni kayo? Yarben? Ini. Pakiramdaman niya po. Aturwanan katuliran, ing taong alang kaisipan. One cannot teach wisdom to a fool. Rening kaya katamong talatagwi kanini, oras sa dimdam de, karempong, mamusong yan nga na, rening kaya katamong kabalen naman, albeking TV, lalo na retang subukin baryo, dimdam ko niya naman kang inang ko yan, apo kang tatang ko yan, nga na. What alakang kaisipan? O de mo inisip itong dapat malyari, nga na, Bin. Yeah? Tutuna kabalen, reni pong aslag tamong amano na makaragdag king kaya katamo pong kay. King kaya katamong salita. Dapat yung pong pakatandanan. Ren pong amano nga ren, yapining espiritu mo yan. Yapining kaladwa mo yan. Lalo na nung sakaling manalakarang ka bilang opisyales o ang mo naman na kengkilog na ning pamilya. Maulagaya po yung amano. At totoo, reni pong kesabyang kapampangan, ila pong ibiyemi kaya kayo Aldo. At ang mo naman po retang amano na magagamit. Ikaw po, manuala ko po kabalen, marakal amano na dapat tamong gambulan, baka nitang dakala po rening kaya nakanagamitan de ing kapampangan. Ayan, dakal po pisasabyan balen, ako po maglipat channel uling pangabagya, pinandit mo po. Ini pong balitang-balita, keni ke katamu kapampangan region. Itamo pong, ikang manalbengen kay dalipat kami mo po kening kaya kaming social media at ikaw pong asumo naman keni pong live streaming king TV, malyari ko pong mag-comment keng kaya katamong live streaming. Kalas kaya pong pinandit. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanya. Salangi ka pa, kabalen. Ngayon pong Aldon, aning 26, kabilising Aldon. Manalilita na namang kalendaryo kanini. Reta pong makikibalo, nanoy kasalungsungan pong balitang-balita. Kini po kaya katamo Balen, Pampanga, at reni pong mapilan mo naman pong probinsya. Aman tamong Kayabe, katang Kapampangan Region. Opo, ini pong epekto na ning bagyong Egay. Metong niya po kareng babansyo na po ning CLTV 36 News Team at Balwanme. Ing kimutang memalen. Wah, rin kasalungsungan pong balita. Dapat yung pong balo. Ngeni pong Aldo. Ngeni pong kaorasan na ini. Bista man po July, kabalen. O ini po yung balitang balen, balitang Kapampangan. Iduduang mi po kaya kayo. O, reta pong makikibalo. Opo, balitang balen, balitang Kapampangan. O, shoutout po ka rin kaya katamon daladugi kay ni Nokarinyan, Paulo G. Nga na, reni pong asuke ni Santa Rita. Bistama po July at malahok pa po yung November, kabalen. Ating pang duman, nga ran, owa, nung, opo, ikaw pong talatukimi na, ay tsa, mami tala pong kay duman. Atin pa, isamot may kang gatas at may kanyaman nga ilolori paborito na yan, gamata siya sugar. Gabi may kang batirol, malyari ka pong sali ka rin magduman. No karin wari Paulo G. Kaya ning area na po ning Santa Monica, Santa Rita, kaya po Pampanga. O yan. Kaya naman pong pisasabyan pa mo rin, parumingguya pong pisasabyan ning sona, nga po rin kaya katamon talatuki naman na Arvin. Ini pong State of the Nation address ng Presidente Marcos Jr., Ferdinand Marcos Jr., tutude pong pisasabyan, detang politiko, nga manwanda pong head turner king State of the Nation address. O, iapuwang ud. Ay, alo, iapuwang ud yan. Lolo Ray. Senator Amy Marcos yan. Ang popureta pong timanda po rin ng local official tamo sinalubong
kareni pong national official. Pero o yan, yung kaya katamo nga slag ngeni, reni pong sikat, o yan, mambabatas ang popong celebrity. Ninuwaring ngayon kabalo, kayang heart evangelista. O yan, makakakiyo po, kayang red carpet. Ang gyara po kayong kasalungsungan na panahon. Yan, makabakabaya po yung pisasabyan. Kayang postura da po, reni pong meg-attend kayang sona na pong PBBM. At ketang pisasabyan na bilang darang pinalakpak, ang po muna po retang aktivista at supo kayong progresong grupo. Nung nokarila naman po di pwesto. O yan. Kabalan, kaya na naman po pisasabihan tamo inya, dakala rening mangungutang kening kaya katamong social media page na anong kasalungsungang balita kaya ni naman pong bagyo. Ang tabayanan niya po yan kasi kaya ni pong kaya kaming akakuwang impormasyon bagamat po kaya ni sentro ing bagyong Egay, super typhoon na po ini, makatadwa na pong dinog pa, may landfall. Pero ini po ing as of 8 a.m. asuya pa mo rin po king signal number 1 ing probinsya na ning Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, hanggang mo naman po ing Bataan. At burita mo pong kumusta, ni pong may Mario, lalo na po retang aso po king Albugan na lugal, reta pong aso king low-lying area. Shout out po karela at hanggang mo naman po retang aso king Kapanibalan. Nung sakali man pong masikaling uran kayo at akakiyo pong ingalbog mo naman, Arvin. O Arvin kasi tao Bulacan Apoy Lolore. Retang dadalanan po low-lying area kaya po Pampanga na mo po gutter deep ingakakit da pong pamagtas na ning danum. Maulagaya pong baloyo yan kening kaya katamong istasyon kaya po CLTV. Repon development na po ning pamagbansyota mo kening bagyong Egay, asahan nyo po kabalen. Ibiyemia po kaya kayo yan. At kening kaya katamong segment barangayan ing putso-putsong serbisyo publiko. Malyari, wow po, Malyari ing kimutan da po rin sige kapanibalan. Ang po rin at ating masabal, ilulukluk tala po kening public service segment tamong barangayan. Suya po ngeni kabalen. Ining kaya katamong kakaluguran na may sabi mo naman uling ini po ada pong ka-active king kimutang balen kini po siyudad San Fernando at pisabyan niya po ining disaster mo tamo maulagang Josh na abalo tamo po makanano lareng diskartida rening barangay chairman reni pong kapitan kaya bedaya po yung ABC president kapitan naning barangay de la Paz Norte Captain Samya. Dakal salamat kaya kang ngening dililan mo kaming panahon at buri mong kumusta rening barangay kaya ni Ciudad San Fernando kumusta la ayan ilabas tayo Captain kaya talakad ka pa balo ko panisanin na kaman panay makatalakad at sunguran-uran ng mga nini yung pakintindi tamo retang may Mario na pilmi ayan nakakit din albog kumusta la rening kaya kang may Mario Kenny Barangay de la Paz. Thank you, Sir Paulo. At mga paugto po, kareng iganaganang manalbe, kening programa tamo po, kening CLTV. Of course po, din ka barangay tamo po, 24/7 po, makayantabela po, din manungkulan. Kalupa na naman po yung kikatang syudad, king pamumuno na po yung kikatang mayor, through yung kikatamong CDDRMO, na prior pa po karening kauran na paratang may mag-conduct na kaya pong seminars para po kayong preparations na po. Kalo po na po ining bagyong Egay. Kaya kasalusong kami sasabi ka ta kanini. In barangay mo, alayang parting Yalbugan o sabihan tamang gamatas keta kayo o neng reto namang ausandang informal settler at suketang waterways. Ati kang pakitunguhan na makanitang may Mario. So para Sir Paulo, ating katapang mapilan area, ketang boundary na ning Sagin. But then ating kami rin coordination with the punong barangay. Nung nuka rin detang pakasementong dalan, medyo buburaklat, magkasakit la rin katang residente. But then gagawan na yung paralan ngayon kasalukuyan. Mga pilan lang pamilya retang aman banta mo nga reto? Siguro Sir Paulo, tsulaking mga 20 to 30 families.
At ngayon naman na liban karetang kaya katang preparasyon, nung no ka rin na kaya kaming meetings with the kagawad at yung kami naman pondong panyaw in case na miapektuan naman de kaya katang kabarangay. At rening manalbegi katane, bitinan dala po, pangabagya po kabalen, abaluta mo po kang konsihalya man pining dapat ang yadres, uli pong pamuntok na po ning ABC chairman, gayle. Yes, sir. Maulaga nga balo mi nung nanularetang palitang kwento da rin kalupa mo namang barangay captain kay ni Ciudad San Fernando. At burida nga balo nga ni Rening Memalen, makananot iya pa karagul problema ing albug kay ni Ciudad San Fernando ngayon pong panahon na ini. Ibalik kaya po kabalen, opo, eko po manaliling channel, uli pong baka live stream tamo po at itutunan, reta pong comment yo, pangabagya, ila pong basan ming captain. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Sa langiga pa kabalen, ikaw pong makababad na bitis, huling gustong kaura ng mga nini, mabilis siya pong titasing danom, gengge kayo po lugal, shout out! O lalo na po rin ang asukeng 4th District, choy, dakala rin kaya katamon tala tukike ni 4th District ng Pampanga. Palakpakan tala pa mo rin matindi kapibabatan, nepong kauran, uling istaman po sa biyang mesane no ring Memalen, supa mo rin ditang kapag nasandang bukas makadwa sana nung lumabas siya ning albog, mabilis siya sanang kumati. Ngaran O, reta pong makato, at ila mo naman namano. Minsan, masaki iya ngarang, kaluan ngemu yung kaluan. Lalo na nung pisasabihan niya yung opo, albog, ay nina, tintampi sasabihan na climate change. Po, ordinaryong bagyo ring lulub kaya katamong bangsa. Captain, o yan, rening kaya katamon tala tuking ni burideng pakintin dyan nung makanano ya karagula problema ining albog ing disaster management kaya kaya katamo lugar San Fernando at king aguman yung barangay captain makanano ya karagula problema pamurin ing albog kaya ni Ciudad San Fernando. Happy sabihin niya. Thank you, Sir Paulo. Since baluta naman ing albog is nature so kita pa mong first year ni kakatang mayor antimano at tambing na lang pelinis dahil ilog tamo. At the same time, may mamuntaya ka rin ng kakatang senators para manikmang pondo. Which pati naman pong mig-pledge ka rin kakatang senators na para kayang flood control. At sinuportan da naman din kakatang kayabe kayang sanggunian. Nano barangay deng pilmi na mong matas ng albog nung sakaling aplita na ning uran kay ni Ciudad San Fernando?
Madalas kasi Sir Paulo, yung danom ibabagsak ya kening party ning San Nicolas, San Pedro, ren Santa Lucia, ren bandang south a barangay kening siyudad San Fernando. Maulaga nga ba lumine no makanano ye assess itang Agos na ning danom manibatang Kembabo at kita may nga labasan na panahon na guest ko niya muna man ni Vice Mayor Lagman ikuha nang explica muna man kaya katamo itang issue na nitang waterways ngayon ba't ang LSCT at itang pisasabihan na basura metong yamo naman na problema ita kumusta kayong sanggunian ngayon ning api pisabihan niya itang running waterways kalupa na sinabi mo na din nilinis na onyal mupin itang maintenance. Ako bilang metong representative, ex officio city councilor, maswelo ko at maging bilang ko kening syudad, kayang pamumuno ng katang vice mayor. Nung nuka rin din concerns tamo na, especially ka rin king flood control. So, pangaras po kitang pamailangan king syudad, makasadyala po retang projects, nung nuka rin na aprobando la rin kaya katang kayabe. Definitely reta po nga keng EIP na pegaralan da po nung makanano po maminimizing kaya katamong albog kaya ni Ciudad San Fernando. Kapisa sabihan na opo kabalin, baluan nyo, impong sistema na po ning gobyerno, manibadan mo po muna man keng barangay level, itang pamagwal da rin pondo, medong yakareng kayan pisa sabihan na oras may delay makaya epekto ya po karening sablang kay may malen na mamasa po na mabilis siya rening programang ma-execute kaya po Ciudad San Fernando ngayon kita pong pisasabihan na pamaglinis sa ilog kasi din yung budget yan kumusta naman po? So far sir, atin man na bagyo ang pong ala, kaoran at kajaldo, atin tamong direktiba manibat keng katang DILG nung rin atin tamong waterways cleanup every Saturday. At the same time, inkia katang bawat barangay atin tamo pong maka-ordinance ka rin datang disaster plan po at budget. So, definitely po, yung barangay gagawa na rin po yung party na potang time na talagang magkulangan ta pondo at suya po yung syudad para suportahan nila po din bawat barangay para kareng proyekto kontra albog kete syudad. Ikaw yung manalakaran ka rin kaya katamong barangay Ciudad San Fernando. King maging pulay na ning gobyerno ng administrasyon ng Mayor Vilma Caluag nanula pa retang buriyusang iaslag kaya na maginyang konkretong pamagplano lalo na ning pisasabihan tamo ngayon ni disaster management. Actually, ing balutan naman yung katang mayor na ing buri na talagang ing main goal na king kayang pamangobyerno is i-uplift na rin kabiyayan na rin katang memalen keting syudad. Nung nuka rin nakita la rin kayang programa na at sula ken din pangkabuhayan at sula rin ken detang miyayaliwang social programs such as deta pong aliwang ayudang susuporta rin kaya katang memalen para po magsilbing sustain po yung karelang kabiyayan. Reni pong talado kini, nakala po buring ikutang pero kay susunod pong panahon ikabataya po yung kaya katamong pamitalamita kap. Akakit ko karen post mo itang July 28. Nanoy itang kimutang na rening memalan at kakit ko share niya mo naman anong partisipasyon mo kanita Kap? Yes sir Paulo, nepong ka-importante kaya katamo itan in kaya katang pamisan metong para po kayong kapakananda po din kaya katang memalan which is po apin itang marcha at panalangin po para po kitang pagtungod na po ning Espelafco kitang kita pong direktibang pepalwal na po ning kaya katamong Energy Regulatory Commission. Nino lang siguradong participants na nidi, nino retang makyabe? Of course, Sir Paulo, mostly kareng sectors tamo kiti Ciudad San Fernando. Of course, dakala rin po miyayalong organisasyon na magtipon-tipon kay July 28 alas 4 at kayatan mila po din kaya katang memalen para po mga di na sana po maresolba na po ining kaya katamong pagdalanan tungkol po kening pangatas na po ning electric bill. Nung nuka rin po
apektado la rin bawat Fernandino ken karelang pami aldoldo pong gastusan. So makanyan po na nung nuka rin po dakal la po rin mi apektuan lalong-lalo na reta pong eksakto mo pong milalabas detang keng meto nga pamilya ning kay meto ngeng magobra sakto ya mo po keng karelang aldoldo gastos kay but nung pong patuloy po yung kakatamong pamagtas na po ning kuryente makalunos la po den pong aliwa medyo magautang na rin po para po asalbada mo po itang karelang gastusan na bulan-bulan. Okay. Ing kasunod damong pakibaluan kanini itang tentative nung no karin nanyang oras ang po pang no karin ning kimutan din kita nga sa ausan yung Marsa bukas makadwa pakibaluan mi kaya kabakan itang akit mi nung makananing pa magplano yo kanita. Reni pong talatugimi kabalen may biting ko man po ka rening pisa sa biyang barangay opo bukas makadwa nung tingko pong buri mo naman pong ilukluk kening kakatamong programa lalo na po reta pong Memalen makikibalo at eko po ka ring marites wa ita pong manalig ko mo po karetang sabi-sabi ay maya po kabalen mismo po karen pong newsmaker nga reni pong tsugen kabanibalan ila pong akakasabi tamo. Salamat ka rin akaduangan tamong talatuki at po rening menalme at may kiyabe ang po muna po rening kaya katamong akaduangan kaya kaya katamo pong programa. Nano pata, ini po yung programang Mami Saya, impormasyon ang pong panaligan nyo kayong Tunes Serbisyo Publiko. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Dakal po salamat. Dakal salamat kaya kakap. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga.